Untuk race yang pertama, kelas E pertama berpacu dengan jarak tempuh 600 meter. 1. Langgewai, beban 49, gate nomor 2. 2. Ratu Berlian, beban 49, gate nomor 1. Inilah race yang pertama. Untuk race yang kedua, ekstra perdana CD 600 meter. 1. Mustika Minang, beban 50, gate nomor 1. 2. Pesona Silangit, beban 50, gate nomor 4. 3. Bintang Zaitun, beban 51, gate nomor 2. 4. Koi Mangani, beban 50, gate nomor 3. 5. Flika, beban 50, gate nomor 6. 6. Senopati, beban 51, gate nomor 7. 7. Arung Palaka, beban 51, gate nomor 5. Inilah race yang kedua. Untuk race yang ketiga, kelas AB 2 tahun perdana dengan jarak tempuh 800 meter. 1. Restora Baleno, beban 50, gate nomor 3. 2. Tiro Serumpun, beban 51, gate nomor 6. 3. Red Malindo, beban 51, gate nomor 2. 4. Tara, beban 51, gate nomor 5. 5. Monokrom Guti, beban 51, gate nomor 4. 6. Laksamana Rokan, beban 51, gate nomor 1. Inilah race yang ketiga. Untuk race yang keempat, kelas CD 2 tahun pemula dengan jarak tempuh 1000 meter. 1. Princess Mei Mei, beban 50, gate 1. 2. Spirit Guti, beban 51, gate nomor 2. 3. Princess Camar Laut, beban 50, gate nomor 4. 4. Ratu Jolien, beban 50, gate nomor 7. 5. Gema, beban 50, gate nomor 3. 6. 3 Jalu, beban 50, gate nomor 6. 7. Sword Damaskus, beban 51, gate nomor 5. 8. California, beban 50, gate nomor 8. Untuk race yang kelima dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Queen Silangit, beban 49, gate nomor 4. 2. Ring Step Silangit, beban 49, gate nomor 2. 3. Rivandro, beban 50, gate nomor 3. 4. Gipsy, beban 49, gate nomor 5. 5. Permata Rokan, beban 49, gate nomor 1. Inilah race yang kelima. Untuk race yang keenam dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Nusa, gate nomor 1. 2. Berlian Arafah, gate nomor 5. 3. Putra Tasya, gate nomor 3. 4. Gadis Habeko, gate nomor 2. 5. Warna Sari, gate nomor 4. Inilah race yang keenam. Untuk race selanjutnya dengan jarak tempuh 1300 meter. 1. Asakap, gate nomor 1. 2. Lady Antena, gate nomor 5. 3. Sukma Agogo, gate nomor 2. 4. King Rifada, gate nomor 4. 5. Cahaya Tanpa Nama, gate nomor 7. 6. Vanessa Dupont, gate nomor 6. 7. Genoa, gate nomor 3. Untuk race selanjutnya, kelas derby non-finalis dengan jarak tempuh 1400 meter. 1. Al-Hadid Hanania, gate nomor 2. 2. Mentari Nagari, gate nomor 1. Inilah kelas derby dengan jarak tempuh 1500 meter. 1. Ratu Aquila, gate nomor 1. 2. Santana Gold, gate nomor 2. 3. King Hector, gate nomor 3. 4. Alena Queen, gate nomor 11. 5. Nilam Bukati, gate nomor 10. 6. Talago Queen, gate nomor 9.
7. Bidadari Minang, gate nomor 12. 8. Aira Dupont, gate nomor 6. 9. Alkawi, gate nomor 5. 10. Naresa Bukati, gate nomor 7. 11. Silver Kandi, gate nomor 8. 12. King Osaka 347, gate nomor 4. Inilah race yang paling ditunggu oleh penonton, yaitu kelas derby dengan jarak tempuh 1500 meter. Inilah kuda-kuda yang akan berpacu pada tanggal 4 Desember di daerah Sawalunto. Siapakah pemenangnya? Mari kita saksikan sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus Penjelajah Minang.